Sihlangu semnikati libe sinemathuba ukuthi singangenele imidlalo yeAFCON kwekucala emlandweni waso sehlulekile kufinyelela lawo maphupho emva kokuthi sishayile ikhethelo lesive seMalawi ngeligoli linye ecanzeni. Kude sihlangu sikhona kufika kule midlalo yeAFCON besidinga kuphumelela lo mdlalo lokungenani ngamagoli lamane ecanzeni bese leminye imidlalo ivuma sona lokube kutakwenda ukuthi singenele le midlalo njengelive libe lesibili egroupini yaso. Lokudliwa kwesihlangu kusho ukuthi sesicethe igroup yaso sibe sibili emva kweZimbabwe ngemaphuzu lasiphohlongo. Sikhulumisene nabaqeqeshi nalababuke ibhola kuleli labathe bafana besihlangu badlale kahle kakhulu kani kumele bachubeke batimisele njalo emidlalweni leminye letako. Kubhlungu man. Kepha akulahlambelwa ngakufelwa. Bayizamile le tournament. Shothi in future nje sekufuna sithi ligiya kancane. Sicela sidinwe itawulu. Mhlawumbe kungaba kubancisela nekubadumisa lo indlela labasebente ngayo. Kusukela yaqala le tournament nawubuka ama results leswazuzile bekuphawula lokho ukuthi khona lababhokophele khona. So ke ebholeni kuba njalo lamanye uyawawina lamanye uyawaluza. Umuntu nje vela ngasasa le lithuba ukuthi amane adudude eMaswatini. I think labafana bebalungisele kahle ukuthi bangadlala sivile tikhalo labatibeka nje emaground noma ke bese singekho khona thi kufika labe bafike khona bese basebente kakhulu bekusinika lithemba lelikhulu lokuthi kuqualify sesingade siqualify. Ukucala singabonga nje ukuthi bafana bethu bahambe kahle bayofika eBlantyre badlalile. Nawubuka ukuthi sihambe safika phe kungumlando wokithi lokho ukuthi sidlale sifike lapho sifike khona. So abahambe babuye sitawuya ku drawing board siqhubekele phambili mina nje ngathi sibonga kakhulu so thankful to them. Bafana sibadudude balihambile lathi silibanga labo and then we believe as coaches that somehow batlungiselele kahle and ne commitment labayitshengisile simaswati siyayibonga. So going forward, we think we'll beef the squad so that in the forthcoming tournaments, sit there with the lesingene ngayo nakule lokunjalo AFCON. Lobikela umsakazo weSwazi TV ngiphathizwe Msibi anacelwe eDlamini eMbabane.